کوردستان برز هوشیار اوزات ناو استودیو میوانی ما یک هم سیاست وانه همجی شارازای یاسای ناو دولتی که هوشیار تو بخیراتی شخوتو شارازای یاسای ناو دولتی او سیاست مدارکی کردیجی کردجی براستی پیوستی بچه یا چا بولی سیاست دار و یامریکای هیا و یاسای امریکا چه قاسی رد دادن جبو کو سیاست اکبر و بچه کو باندور لسر کرد هبه قال بحث لسر وان مثلا هاتنا كيرو داجي قال لك حتى نفيسينا وبحثا سياسات الدرب امريكا وياسين امريكي كرنا كو جو بايدن جي كسا ناسكريا جبو سياسه جبو كرد جي هند كسا كي ناسكريا هاي ويل كرد هي السياسه دا كرد هي بباورته وكي كسا كي هم شارزه سياس ياسا سياسي وهم جو وكي سياسه مداركي كرد راسته کو دبیجن کرد بلا خو آماده بکرد وی درفتا جو بایدن جدست نداد جو بایدن بو کردان درفتا بله سری در مورد کاره و بشه حقوق ناف دولتی راستراس گردای سیاست ناف دولتیه یعنی مرون کاره حقوق ناف دولتی سیاست ناف دولتی جدا که نوعی که دیسیپلین حقوقی دیترن بشه قانونه که ساده سات یه بجه کرن دوی او کنجکتور درفت چه بینکو او حقوق ناف دولتی بجه کرن مرود کاره و بشه کنجکتور مساعد به یعنی سیاست ناف دولتی مساعد به جرا مشروعیتک بنگهک پیوسته به اینگه حقوق ناف دولتی تکارانی لسر جو بایدن بری بخش جو بایدن بکم اف 4 سالی بوری دم ترامپ ده بو چه دنیا اف تکل هوی چه بی سرویت خازم بیجم دانالد ترامپ وکی نامزد که کماری بی سروکی امریکا لبل وی سیاست پارتی کماری نمشاند یعنی هم سیاست و برجواندی دولت امریکا و هم جی وکی پارتی خو وکی ایدئولوژی کماری نمشاند چیکر خواست کو امریکا بکشه ناف قالی که خواده یعنی ناف خواده بمینه چه دو از درفت شغل بهتر بکیم راستی جی او کری یعنی مثلا ویسکونسین ایالت که امریکا و ده جی اتوماتیوه راستی آبی یعنی او باجاره دیترویت فیلان بن سروکاتی هم ترامپ دا و پیش کرد لی ترامپ تشتیج بیرده که کو امریکا هیزا خواه یعنی وکی سرکشیا هیزن روژاوا یعنی اوروپا جیته ده نشان نده روش به روش یا ضعیف ببه و تاثیر نووا ابخواجی بکه شخواه هم پارتیا ترامپ کماری هم جی دموکرات گلک اعتراضه بکرن مثال بیجم کرم اوکراین روسیا سرکت یعنی بی شریک نوع ارد اوکراین روجلات ناوی ایران نه دستردمی ترامپ دا بو ودمی پشتی یعنی هر هستر بی یعنی مشروعیت تکش وره چیکر مثلا ایران دولت اسلامی تدمی افق قوت نبیه یعنی اون بر خود دینه کو سوریه هزکه عراق بیا خواهی دستلال داره یعنی موصل باجاره که ناوندی یه سنه دونالد ترامپ قال لك ایران باش خست برز شیعه حساب که سوریا همه هزار و نهشتن هم دکارن بیشتر همه نهشتن ایده مگه هندک گروپ افغانی ما بنیه کو فاطمیون جراد بیشتر لعراق مازنترین سرکرده سربازی از بیشتر د 5 سال در باز بود دیرو که ایران دا کشت قاسم سلیمانی بود و دونالد ترامپ او یک جنی شاندا گفت کو نه روشالات ناوین و دنیا جه حسابه که زیاده تر بود دونالد ترامپ که بو بریارین وی گلک ایرانی پاش دا ایران خسته ناف قالب خدا و ادواری آبوری جا ایران گلکی لواس کر کاری چه بکت بالیوزخانه خود جه تلاویو ببه بو اورشلیمه اسرائیلی جه دیگل عربان آش بکه او همو خالین بهزین دونالد ترامپن لدروی امریکای یعنی افشی خالین ارینین دونالد ترامپ جبو بایدن دمینه نوا اوا میرات هوا دمینه بو بایدن براستی بایدن دکاره کار سروان میراتانه بکه بایدن لدجی تو یک وانه و رابو واسطه یعنی سرو بنگهه بچپش بله یعنی تو راز ده بیجیکو مثلا وکی قاسم سلیمانی بغداد کشت آنجی وکر کو عالیه آبوری و ایران گلک تانگا و بفهمی راستن لباس دمو مرو بر خود دیگه مرو دنیا ده بلوک حساب بکه مثلا چین و روسیا مرو ایرانه چین و روسیه جداتر نکاره بفکره یعنی هوا گریداینه ده هزن گلوبال چین و روسیا هرمیجی شریکه و ایرانه یعنی برای خود دی سوریه شهر نافخوایی ده کس زیده بخصینا که لفینانسه وی شری یه سوری اساد چین کرد یعنی جاره که ده 5 میلیارد دلار پرده جاره که دی پرده چون چه او پترول سوری جی بخواه بر
yani Suriye'de, Irak'da demo ev şkandına Amerika be rast rakibe ve yani vakit Çin ve Rusya hestirdi bana. Yani bunu rast belki Süleymani kuştu ve az buxwa ne gelteme İran بەڵام کا گۆشار ئێستا لە عێراق ئەمریکا زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە دەسەڵاتی هەیە بله تونس بيجي له بله 100 كيلومتر وواتر موصل سرعت همینی و قاسم سلیمانی دالا قاندنا yani ev hezek ya bu İran'ı yani muru ne kare ve ben çap beke icar tişta ez dibecim yani bu Biden dikare çebeke Biden yani behter şuna aboriş البته kandına بحث کردن ایران د سردما اوباما دا بو یعنی برک مگورک بو کو دیگه قاسم سلیمانی جبری بله. نهینی چه دکرن اوباما و کشیا ایران بله پیمان اتمی جی وکر راستا لی او هر yani وک مجاره که دیگو وک پارتیا کومری ترامپ دکاری او لوازبونا اوباما آنجی پاسیفیستیا اوباما دانی شنوا حال راکه yani mesela بفکرین کو بوش یکم بفکری یا سیاست که اکتیفتر بدومانده yani ما بس تومیجی پچکه اوه yani از بخوان نگل و ما ایران روجلات آوی کەواتە ئێستا باید دەتوانێت چی بکات بله دکاره چه بکه ئەوە لە عێراق هری مهم شو اوه بایدن و اکیب خو تیم خو yani وزیر وی در و بلینکن جی و شاورمند نتوی اولکاری سال ونجی اف اکتیف سیاسته که دنیای ده دخوازن yani دبیجه کو بایدن مساج خو هری مهم ده امریکا خو وکشاند بی نو خو جاره کدی امریکا به نوا صحه ده چاوه به بهزا سربازی و به بهزا پیاوه به یعنی به سیستم کنو بله بلینکن مثلا او کسی کو وزیر دروینو امریکا جبو کرد روجاوا پیشنیار و گواشگری کو چک بدن کردن روجاوا دجی داعش شر بگن و دولت امریکا پیشگیری کردا بگه روجاوا و سال ونجی همان دمه مثلا هزا ترکیه یه افرینه ده ایریشه سر افرینه یک شو کسیه کو سری درخنه کری و سال ونجی بلینکن جی کاملا هریس و بایدن بەڵام ئەو کاتێک بوو کە دۆناڵد ترامپ لە سەر حکم بوو بەڵام ئێستا کە بایدن هاتوۆتە سەر حکم پێ دوای هەمان قسە بکەن و هەمان جون بولتن دگو دبی کرد سر بخو بدم کوبو بشه ورمندی آسایش اجتماعی تشتگ نبوده yani مرو بيجي از نابجم یک کردار دولت که چکم قوت کردان نه نباشور کردستان نه روجاوای کردستان دنیا دولت که سر بخانه ده اما ستاتویا کردا تایبتی روجاوا چونگو دستور بنگهین تنویستاندن و دولت که وکی گو نو بچکرن سرکه ده ستاتویا که بو کردا بخوازن چکن yani ود کارم ببیجم Türk devlet otek şwa ev timo mixwast destê bêjim timo Biden taybetmendiye ew ku salê dû û dirêj de nova siyasete de کا گۆشیار لە بینی تورکیا کە ئەندامێکی گرنگی ناتۆیە لەگەڵ کوردی ڕۆژاوا پێ دوایە بایدن کامیان هەڵدەبژێرت تناوبرا ترکیه و کردن روجاوا داش بگو ترکیه دومین هزار ناتویه بله راسته yani از دیگه ما جاننا بابا بونن yani از برسه و پرسه پرسه که گلگ مهم هنو دزانی کدام ترکیه بی اندام ناتو سال 50 هنگه دنیا دو بلوک بین و بلوک اجی چی بی بلوک سوسیالیست بی بلوک روجاوا بو جبو ترک جبو روجاوا اروپا جی امریکا جی گرینگ بی yani وقت نوانده که حدود کاراکوله که حدود دهات حساب کردن لپیشتی سال نوتا دنیا سوویت تکچو گوهرتن چه بین اوجی چیه امریکا خواست کو آنجی روجاوا خواست کو او ستاتیکو روجلاتا ناوین ده هنه گوهرتن چه بین نخوازن جی مجبوری هنه گوهرتن چه بین دیکتاتور جبوه جی طایبتمندی و Türkiye bu rojava hatiye gohortin. Yani ne vaki gu dema NATO hati damazrandın. Ne aynı tişteler. Nuhu behter afu az veci xalas bikim. Nuhu Türkiye behter ma beriji ma bxo ev nivist ji beri 4 sala 5 sala ji Türkiye hatiye ve rawşeko Rusya, Çin'e, İran'e ra gelik mesela da şirikati helvaz danan. Ev ji şweye çünkü blok ji tem gohortin. Mesela gelik siyaset madara meye başure Kürdistan'e ji dünyaya da jene. Debejin پر بلوکی جیه درکه لاز خوا نگلویم از هیچ جی دبیجم دو بلوک سرکه هنه ترک یعنی راسته دم استاتیکو بری هفتی ساله هشتی ساله روجاوا دا جه خواه گرد لی هدیش و هند داده که
کادروی بایدن جی وی دبیجن ترامپ نه دخواست وی ببینه یعنی او تشتکه مهمه دخواست که او پیوندی خواه ترکیه سر اردوغان دوستانی ریوه ببه و پرو اکتیف سیاست حقش نبود جبر کو جغرافیا ترکیه گله کی تایبت کتیه خاصه پار زمین به هفرا گریده ده دریای اورتا دنیای ده کو براستیجی ریا سرکی یا وگوسنا هما سرمایه جهانیه ترکیه در دوره هم او دریانه بله راسته لی افتجیه هست نهو پشتی سال نوتان پشتی 10,000 و تایبتی جی زاتن امریکا وک سیاست جی اف دیار کرد اس نشاج من 2005 کندالیزا رئیس قاهره دیار کرد و ام مجبوری گورتن اب کی او مجبوریه جی نو که دولت دخوازن سرمایه دنیای دقیقاً بهتر بکارن بگرن بهتر هاتن چون چه به اولکاریا گلک تشتا چه به وقت که ترکیه ایرو روشن نه مسئله اردوغان ویجی بیجم گلی خالق دبیجن دولتی دبیجم او دولت گل یعنی ترک گلک وید بیجن یعنی اوجی اپوزیسیون اردوغان او چپ گیرو فلان بو گلک جی کرده با کور وید بیجن شویه کو اف سیاست ترکیه نهود دومینه سر اردوغان نه اردوغان بیا یک دیجی به عینی سیاست باش بو چه سوری روجاوی کردستان کرد من خوایستاتو ترک خارد بینی کو مداخله بکن باشور کردستان کرد برو سرخوابو استوا چون دولت چون ترک بخوا مجبور دیتن کو مداخله بکن بله کاگوشیار بابا گرنو سر مجاری ترکیه و باکوری کردستان اداره بایدن چی پیدا بید با باکوری کردستان یعنی نه راستی مرو اشکره و بیجه زلال و بیجه هم جبور وجلات کردستان هم جی باکور کردستان دمک نیزیک تا دست کفتن از بار ناکم چه من چونگو انجا چه ببه مثلا باکور کردستان بنکاتر ما باکسه کرد جو سالمان شورمند اولکاری بایدن دکوت کو یعنی نویس خواده و داخیانی خواده دکوت کو دوی ترکیه پیواجویه که نو یا آشتیه وکه انجا بکارن ترکیه و زوره بدن ترکیه و نجی ببینن کو دولت ترکیه روی بریوی رای دریوی یه سری ده بخوازن خوانیزی که امریکا بکن امریکا یه جه بخوازه کو جاره کدی باوری یعنی وقت شریکه که ترکیه باوری خوانی شام داده و تعویض بده یعنی مثلا تعویضی چیه بده ده تعویضه که او مثلا از 400 روسیا شنو حاله را که مثلا روجاوای کردستان سوری اف اریشکانه توگر خو راوستینه آنجی سیاست و ایران خبر به که ده امریکا چه بده ترکیه بله بده مثلا هز سرکه امریکا یعنی امریکا و خطا نمجبوره که ترکیه را خود تشتکه بره پیشان اوجی مگو یه بلوک گهورتی ترکیه یعنی نه ترکیه خویا دکه کد چه آذربایجان روسیه را تشنو دکه او ایران هفرا سر سوری سیاست که دمشینه حتی گلک اردوغان تزانینه یعنی اف ترکیه هات مناقشه کردن که اردوغان شورمند پوتین را گفت که اگر هم مبستینی پنج شانگای سیستم شانگای همش ناتو جی درد کبی یعنی اردوغان بخوا وکه مجی راست نو ایرو جی درد کرد ماکرون را مکتوبه که نو نویستیه خوازن پیوند بجه کن خوازی پیوندیه خواهد که عینی تشته و بایدن جیه بجه لی اف بود دمکیه یعنی بوش خواه بچه که دم دست بخیر یعنی هیوک ده هیف سه هیف جیش اردوغان بیه دمکه زیده لی وکه داویه ده اردوغان عفو امریکا یه باوریه که نوش ترکیه بخوازه یعنی ترکیه مجبوره که تعویضا بده امریکا اگر نده یعنی از نابجم روزه که ده پیوندی آخرت تشتک وسانی پیوندی خرانه به دوی تعویض ده تشتک به پارا کرده به بیان نه ام بجن به عفرین نه به دست وره یم نه بله از گریک باور دکم روجاوای کردستانه یا عفرین نظانم یعنی یه دست کرده ده ببینه آن نه لی روش هلاته فرات از بجم محقق کرد دست ببند دست لالده لی اوجی بچه که گریدای کرده پایون دزانی که ده هزه کرده سرکه روجاوای ده اف جی اوجی باش اما ورن سر مثلا نفویا کردی که کشور تشتکدن هیا اشغال جهان روجاوا دا جهان روجاوای دا براستی ین کو چپن نندای دوست کردن نزیکاتیان با کردن راین هذا کابینه جو بایدن دا چپ هنه یعنی باندور روانج نهایی کابینه کاملا هریس بگومان حزب مازنیا باکوری کردستانی پککی کو اوج باگراوند که چپ هيا پارتین دنجی هنه کو فکرین چپی هنه
کەسایەتیان کورد لە باکووری کوردستانی کۆ سیاسەتی دەکەن ئەوانجی هەندێک فکرین چەپی وان هەنە ئەو چەپبوونە هەما هەندێکە چەپبوون لە ناوە ئیدارە بایدندا دەکارە دەرفەتێکی بە بوو کوردێن باکوور بەێت سەری دەوێ بێژم ینی هەگەر کورد چەپ ڕاست فەرق ناکە ji بووە لە ئەف کەس تایبەتی کەمەلە هەریس و کادروێ دیترژی ئەفرۆ چەپ گرن ئەوژی ئەوێ پشتەوانی بایدن کردی gelek بەرنی سندرز و بایدن بخۆژی مرۆڤ ئازادی خوازن خورد بین یاخواده و سیاستکردن خواده وەکە پارتیژی مەجبورن بکەن لێ بێبێژم ینی چەپگیریە پەکەکێ و یه دموکرات ئەمریکا نه هەمان تشتە ینی چەپگیریە پەکەکێ چەپگیری لە گۆرمن پچێکێ کەونەپەرستیە دشبێک و ستالینیزمش خۆ بەرێژی ستالینیستن و لێ ئەمریکا چەپۆن و دەبێژن هەرستنها سەرکێشە جبینێکی دکە ئەخفتا تا بیرەتە بە کۆمە بەحسا چەپین کورد و چەپی ئەمریکا دەکرد کامی لە هەرستنها سەرکردەتیە جڤینە ئەنجومەنە پیران دەکە ji ber ku cîgirê serokê Amerîka yekser dibe serokê ئەنجومەنە پیران niha kamî li herez gehişe nava hola ئەنجومەنە پیراندا کامی لە هەرز بەرێ jî ئەنداما ئەنجومەنە پیران بوو لێ ji ber ku îstifa kir ji ber ku bû cîgira serok cîgira serokê Amerîka jî dibe endamê ئەنجومەنە پیران û serkêşiya civînên ئەنجومەنە پیران dike û mafê dengdanê jî her parastiya jê re her dimîne niha merasîma sên xwarinê ye di nava ئەنجومەنە پیران de ku kamî li Haris êdî niha pê de bû 4 salên dahatî vê serkêşiya civînên ئەنجومەنە پیران bike ji ber ku cîgirê serok kê be yekser dibe serokê هەلبە سەرروکە ئەنجومەنە پیران لێجارێ بوو کامی هەرز وها بینەرانی ڕوودا وەکو هاوکارم ئاماژەی پێکردەوە ڕێوڕسمی سوێن خواردنی کەمەلە هاریس بوو لە ئەنجومەنی پیرانی ببورن لە ئەنجومەنی پیرانی وڵاتەکەی بەڵێ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی پیرانی وڵاتەکەی دەکات بە ئامادەبوونی ئەو ئەندامانی کە لە ناو ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکا هەن کەمەلە هاریس جێگیری سەرۆکی ئەمریکایە بێگومان ئەو دەسەڵاتە ئەگرێتە دەست کە سەرۆکایەتی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی پیران دەکات پێشتر مایک پێنس جێگری سەرۆکی ئەمریکا ترامپ سەرۆکایەتی کۆبوونەوەکانی دەکرد لەمەوە بە دواوە ئیتر کەمەلە هاریس ئەو کاری پێڕادەسپێردرێت و ئەگەر هاتوو لە دۆخێکدا لە ئەنجومەنی پیران دەنگدانێکە بوو کە 50 بە 50 بوو ئەو کاتە کەمەلە هاریس دەتوانێت دەنگ بدات وە دەنگی یەکلاییکەرەوە بێت دیمەنەکان ڕاستەوخۆ ناو ئەنجومەنی پیرانی ئەمریکان لێوە بینی تەرێکە لە ئەندامانی ئەنجومەن دێن واژۆی خۆیان دەکەن بەڵێ کاگۆشیار هەر بگەڕێنەوە سەر ژاری ئەمریکی چما چەبوونە پەکێکی هەندێکی جودا کرد چەبوونە چەپێن ئەمریکی بەێ چەبوونە ئەمریکا ئەوروپا ژوسا یاری وەکێ پێلێک دیە چەپێتی چەپێ ئازادی خازن لیبەرال چەپن ئەسندە وەکێ چەپێ سەرێ خوادا فێم دیکی نەوسانە ینی بەێ نافوادا ماکسیژی بەرگوە بن لەمە بهتر لیبەرال چەپن یە پێکێکە هێزەکە ستالینیستە و حتا وەکە رەخنەیژ و ناوە خوادا گوتن گوت یا ئەف قووەتێکێ ستالینیستن و ئەم چەک ددینەوە vê çarçevê bijê munaqeşeyek û yani ev rewşa çepitiya pekekê gor Kurda ne avantaja dezavantaja yani mirû wê meanê de binirxînê yê çêtirtir bê baş wê demê tiştek heye yani ez bijim hema tişteka sêgoşeyî ye wiha bêjin Joe Biden dixwaze yan jî kabîneya wî dixwaze yan baştir bêje McGurk dixwaze piştgiriya heserê bike xwaze ku Rojavayê Kurdistan carekê Kurdan bihêz bike lê di heman demê de şerê pekekê xurttir bike ji bo ku Tirkiye razî bike û gelek kes dibêjin û Tirkiye jî berdewam dibêje hema hende caran ji her waye hesadî weku beşek li pekekê dibînin hindek dibînin ya pegê dema xwe serkidêr wê endamên pekekê bûne yani ev yekê çewayete aliyekê şerê wan bikî aliyekê wan bihêz bikî بله yani mesela meşruiyete Rojavayê Kurdistanê Kurd devede yani o hesede o yepekeci tedemi yani veke rexistin baksa kesayata nakim veke rexistin nav karu bare xarab da cehne girtine karu bare teröristi de cehne girtine pares vaniya milletê xwe erdo xwe kirine ji bo we yepekê cida dike ev yek du jir êdiya PKK jî dizanî tarixa PKK jî dizanî weke teröristî tenaskirin çünkü Avrupa jî bûye bele Amerika jî Avrupa jî û tişteke dî jî heye cana siyaseta navdewletî wisa dertexê nava hulêkê mirû vê helwestê danê çima mesela hesede
بو ئەمریکا ڕۆ سووریە متتەفیکێکە زۆر یعنی باش. خەینی کووردا متتەفیکە ئەمریکانینن زۆر باشە، بۆ کاک مەجبورە کرد دانێ عالیەکێ دی زۆر باشە سپاس کاک وشار ئۆزاڵ سیاستوان و شارەزای یاسای نێودەوڵەتی بەخێر بێ بۆ ڕوودا و بەڵێ